ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, nagadumit din na bisukol dito. Wan nga raw, Mayat nagdadakkel. Mala, iruar mo ti sakaw. Taalain ta amin na makita ta bisukol, tuya. Areglado ba daw? Pagkwartaan day tuyay. Iso adi kag patay-patay. Anya day, nangagsamot dagiti baboy ti sauta. Di mo nga minpigsaan ti panagsauma. Ano di dagbuteng? Naguray ka. At dagayam si Arken Pigiri di tangataw. Ditaw iti pagturungan ti rugi da. Tagtagari tuyang. Tagtagari. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol ditaw. Ken nakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tilutun ta itaasidaen dungaw. Ay, adamot bunga ti parya di talikudan ti balay. Ay, makauma. Napapait. Paray! Da. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka. Ay, nagyaman ang pare Adda kagayam dito paray. Magtanadanong ka. Anya ay data nakasako nga awit mo, paray. Iso nga rin ti umay ko ilako king ka paray. Kita akman. Ay! Bisukul mo't na dito. Tuwan paray. Naimas asabawan day ta paray. Ay, mano nga, iti may sakilo, paray. Ay, nalakalaang paray. Iso nga gumatang kan. Kasla kaya't kung agpaiso taxi da iti bisukhaw. Ay, kwarta man banag. Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay, agyaman ak paray. Awan ka dit madmadlaw mo, Inteng. Gaan niya. Ewan man. Apay matan. Sabali matiraman dagito'y bisukol. Wen, madlaw ko. Tanagsidsidaak matan iti bisukol. Aguray ka. Ikis ko man ti bisukol. Kanag. Na. Anya ti makunam, Inteng. Sabali na ito yung masa. Kunak tupay ka. Nagadupay ti sindakon. Sa mo imbagati kasta. Kumusta tila kum abisukol ba daw? Ay, kit na ibusin ato yan. Ay, mayat nga rudno kasta. Wain, iso mapantaman na, hindi kataltalunan. Nagado abisukol iyay. Wan ay, kasla makonsensya nga may narugit ijay. Ay, uray saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di Duwata mapan, tapno mabibit ang agaway. Kit isupay ti oras ko, mapan agisorsor iti bisukol, kadag iti babalay. Sige nga raw, mapantan. Di kagkapoy-kapoy, tapno agkakwartata. Bumatang kamot din iti bisukol, amaray. Naimas na itaoy. Nangalaan nyo mat ngay, iti ilakla ko yo abisukol. Ay, kwa. Di talang igigid, maray. Anya di tala ang igigid. Kano kunada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagkuna. Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti daduma. Ay, nyamatan. Kitaan nyo mat no nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kabadaw. Bisukol! Bisukol yaw! Luko mo't day tataba daw. Ay, wan nga rod kwarog. Awanan ti meta gumatang. Tamo na tinagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko talaga day ta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ka ni Uncle Mo. Di kagdanag. Ibagak talaga kini uncle ko ti aramidan ni tataba daw. Nabatad apanang loko iti kalugaran da ti aramidan da. Siyempre ure si numit amaka mo iti dayta. Talaga amakaungay. Ay, just kay. Awan mo't tanti meta gumatang iti lakot Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Anya nga ti aramidan ta. Ay, amukan.
Anya. Hipan ko ilakaw, ijay ili tuyang. Aywan. Mayat day ta na panunot mo ba daw? Alpasan na. Igatang ko mutin iti bagas, ti daduma naglakwan ta. Wan, kan gumatang kamutan na iti naimas asidaan ta. Indo kasta. Ijay tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwain ng kail. Ay, loko abadong Isunginton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol ala ko na. Ay, sapay na mas ti pinangluto ni Antim. Tagayam. Ay, saus. Linuko na kayo ni Tata Badaw, Angkal. Masabat kung tulaan. Bagaan nyo ni Tata Badaw. Taisardeng ng tiyan aramidan na. Ay, wun Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang iti lako ta abisukaul. Tay bagbaga kano ni Kwaraw nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukol. Red tide. Apay, naggapo nga rod iti baybay, tilako ta. Tapno ibagana nga da red tide na. Ngarud Ay, aglablabos mo tin day ta, Kwaraw. May samod day ta, di na mo ti sasawid na. Anya ngay ngarud ti aramiden ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, ado ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manan. Wait, hagalata ka dagiti tungsoy. Isaw ti ilako ta. Unang polluted met ti danum ijay. Sa nabalay, tadi damot ammo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, ure anya pa'y ti ibagbagam. Saan nakagumatang, maray? Di mo kayat ti tungsoy? Ay, ja kayat. Gaputa amok tinagapuan na. Ay, ije nangalaan nyo iti bisukol. Ay saan, Maray? Nalinis adanong tinagalaan may. Ay, isardeng yun timang loko iti padayo a tao. Tabasol day ta. Parintay, nadaman ilako kaon. Tungsoy. Gumatang kamutin na. Tapno isupay ang mapaglakwak paray. Ay, nagkaro kamat ataon. Amom ang naggapo iti narugit. Ilakom kanyak. Apay anyat pa nagkitkitam iti tao? Amo, no sa dino tinangalaan niya iti inlako yung kanyak ay bisukol. Amoy yung narugit ng ilako yung. Sana bali Tan na i-process mo't lang iti bagida iti rugit paray. Tapiluso po ka. Naimbagman ta mairusok mo ti agsida ka dagita ilaklako yung. Isardeng yun ay tan nga aramidan nyo paray. Magluk-luko kayo iti padayo ataw. Hinton kwan, iwasawas ka na. Anya. Ay nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo jay tao. Aglablabas kamutan. Apay akas jay ti imbagam kan kwa na. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasayaat. Awan ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot? Panunutam kit di noan niya tinasayaat nga aramidam. Sika ti kapitan. Ammom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngem apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Baka pa-high blood mo't kami ti aramid da. Ti kunamkit day. Iso napasamak kan kadayta. Ngamen, bye-bye ang matan ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, kwa, ay jay. Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. Isumet. Kahit anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka tapno mapasardang dagiti kakasta aparikot. Kasta ya. Di kan tumot ngamin agpampanunod, intay. Umuna iti amen. Agyaman na kada kayo amen, adi maray iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan,
iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubingan. Ken iti kalakayan. Iso ang nagpamitingak ita. Ta ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond wano anya pay dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, biribad ngamin tikas jay, kakabaranggayan. Kagawad ko dan. Ituloy mo man. Sige, Kapitan. Pudno tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso ati aramiden tayo. Liklikan tayo ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ti mangipaturong kadagiti likido. Nga agayos iti kanal, kan padanom iti taltalon tayo. Tapno maliklikan ti pan nakakontaminado ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo, inteng. Una, tapno awan tiriray. Rumbang lang, tanay, madadaol mo ten dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Adda ko mamut da pari badong kan marituyang tapno nangegda. Awan da nga raw, di da imay nakimiteng. Anya, meeting ti barangay tayo ang awan da. Baka pasurong da gijay. Kay baga kini pari badong at tarimaanin na ti pagayusan ti ruget, dagiti baboy da, waraw. Apay, abda ka di agreklamo kadakwata, Angkyle. Siya! Diyak kaya tikas diya pamayan da. Sabagay, talaga mo't anarawit ijay, ngumawan ti agreklamo kadagiti adda iti asidagda, takabuting da ni tataba daw. Una ngam tumulad da matay. Una raw. Ibagang maibulang da ti basura da, iti rumbang alugar. Una, Angkyle, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok, hindi nabubulak. Kasta, ti mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mau, kuaraw. Wain tataba daw. Amin tayo alumugar di tao, aramidan tayo da ita. Ita mampaya kasta. Manipod ita, addan agmuni tao iti binulan. Anya, Iso ama iparit inter aramidan niyaw. Sana na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg tirugit nga agapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal, mamulta kayaw. anya, multa da agusay. Wain tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta nga'y? Tinungpal da ka di matla ang tinapagmitingan niyo. Sigun ka ni Kwaro ka tinungpal da ka daw. Nasaya at nga rod no kasta. Nalinis itan dagiti pagtaraknan iti babaw. Kat maragsa kanak no kasta, inteng. Adda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas ka dagiti igid tiwaay ken karayan. Kat dakkel met apakaidayawam daytaan aramidam, inteng. Una! Apay ka pa? Panagkunak, mayatin dagiti bisukol ba daw? Wain, awanay ti pagdanagan ta. Tanalinisan nita ti taltalang. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Ken ilako ta. Kituna, sigurado nga doon ti gumatang. Tamuda nalinisan. Lakit di Iso adakkel met apagyamanan takin ni Kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay naman kidi sarakin ni pare inteng tuya. Bisukol, para king ka paray. Adamit tintong soy na. Talaga, pare? Kituna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amok. Kitagyaman na ka. Sorry pare linakwang ka iti damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da jay. Magyaman na nga rod pare. Agyaman ken ka paray. Tano saan agapo iti inaramid mo iday. Ang mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglawla. Kudos ken ka, Kapitan. Ala, sapay ko tagtultuloy
iti panagdalusyo iti masakupan ti barangay. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musiko, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, banag! Ayan, Mau. Adak dito isangot ti Sarmeng. Ay, naa. Apay aya, Inteng. Ay. Anyat ipulpulagid mo di tarupan. Ay, lotion apang papudaw iti kudil da itoy. Ay, paggasgas to sa blada ita. Ay, di nak man bibiyangan, Inteng. Ha? Kwartak ti inggatang ko. Ay na, sa pagsasabali alusyon ti gatgatangan. Ay, jak nga rod masapulan ti sigon agat gatangak alusyon. Anya? Sana bale, tinaskan, adda usarag apagpapudaw. Ay, dilawan nakit din ni Inteng. Masapul pa'y lang amin ay ang agpapudaw ka, Maray. Ay, asawa naktimay sa kapitan. Rumbeng laeng agpapintasak. Anya? Ay, jak kayat alusya ngak amakit kita dadita. Iso mo lang agtrabaho ka iti talon itinal daw, Maray. Anya? Ni Marikwana ang bagay na dayta, tasaan amain initan. Ay na, bagay tayo amin ti agpapudaw. Ay, anya lakit din. Sige, adaken ka dayta, Maray. Ibagbagak laeng ti amaw. Bibiyangan pa lang amin ni Maribanang to yan. Alawon, saanin? Di mo bibiyangan, tasaan mo akwarta ti gatgatang na itilusyon. Sa bagay, husto ka ba daw? Tiki di trabaho ta si kaswam. Sana dagiti makitkitam dita. Anya? Madamdama, si kamot ten ti gumatang iti pagpapudaw. At dalakom apang papudaw, Maray. Awan lakok akasta, Maray. Ay, naibus ko nga mi na Diyos usarag. Tinasayaat. Mapan kay jay ilay. Adda mo kalako ijay. Ay, wan aya. Ay, mapanak man nga agpaiso ijay. Agpapudaw ka pailaan, kat napudaw ka lang arudang. Kayat ko pa'y nga ron ti pumudaw, Marikwanang. No para kanyag, husto day ta kinapudaw mo. Kurang ko pa'y. Kayat ko, tay glase ako nada. Pinayabuan dia kanumat, nanabuenang. Ay, ituludnak man ijay ilay, tungan. Ay, taawan mat ni parekwarog. Ay, noawan ijay ili ti sapsapulag. Mapanta iti sabali a lugar. Eh, sa dinumanen ti papanam. Ay kwa, adda papanan mi itakan nitong an. Iso makaammo ka ditoy. Eh, anya oras ngagsubli kayo eh. Ay, depende. No adda masapulak apang papudaw, agsubli kami adagos. Ay na, day tamanan. Ay, naibus ko ngaminan kat tiginatang ko apagpapudaw. Iso masapul agumatang akmanan. Tungan, agawitan ijay kabildatan. Ay, nagatang yun jesap sa pulan nyo, nanabuenang. I won. Ay, agasam dia tangay, ginulpiyumat. Siyempre etikasta, ada istak ko. Ay, sa bagay, nugumulpi kayo,
mabayag santo gumatang kayo manan. Wen ay, nababang nga ti presyo tinagatang ko. Iso gimulpi akon Kasjay. Ala, paandara mo ti tricycle mo, taagawid tan, Ni kaditong anjay limabas marituyang. Wen, kanimo maribanang tinakalugan iti tricycle na. Napanda siguro gimatang iti pagpapudaw, ija ilay. Aya, madlaw kat apimu daw ni maribanang. Aya, ijak nadlaw Wen, ngam ti imakan sa ka na, saan mo jelarupan na? Anya? Ay, nagado, ti ginatgatang mo apang papudaw. Wen tamasapol nga uray ti imakan sakak, kat pumudaw mat. Ay. Di pa ikit ado ti magastos a kwarta no kasta. Kwartak ti gatgatang ko kadagitoy, kunak manan. Ay, siya kung ti madanagan iti aramidim. Sabay manin dagit. Ay, uray sa bali da ito'y brand. Ta isumot lang pagpapudaw iti kudel. Iso adag ito'y ti ginatang ko, tanababa ti presyo na. Wunan! No kayat mo ti pumudaw tungan, kastoy langan taramidam. Anya nga tatabwadyong. Kumatang ka iti puraw a pintor. Pintor! Pinturam day ta kudil mo. Ay, Da kayo ati mga ramid deta nga umuna. Ha? Ay, aramidin nyo pa, isakbay nga siyak, no? Talaga matlang mayat deta. Kita tungan. No aramidam day ta imbagak, mas daw amay na makakita king ka. Ay, apay ngay. Nasaniit mo ti panagrik na kiti kudel ko. Ay, Sigurado. Gapuanan ti pangpapudaw nga inusar mo. madanagan inteng. Ang mga noan niya daytoyan. Dahil namin ta mahilig kayo pa lang iti kakasta. Mayat mo't ididamo. Hanggang apay ngay nga itakat kastoy motan. Ay, basol mo Nagsaya atan ta ako dil mo. Di ka pa lang amin mapmapnak. Apay matan abinungun mo ti rupam iti lupot, maray. Ay, nalaadak nga minan, marituyang. Ha? Anya? Kita man. Aday ta. Ay, kita ang tirupak, mare. Ha? Ay, sus! Nagpekas kamutan, maribanang. Ay, nadadael ang tirupak, marituyang. Ay, kunak man no epektibo ti pagpapudaw a ginaatang maumaray. Ay, peki samot, maray. Isong agbababawi agimatang iti dayjay. Anya? Ay, ada nagtutungtungan mi nga opisyales. Kahit masapul nga adda ka. Anya? Tati ko na ni Apo Mayor. Itugot mi. Di asawa mi iti nasao at tarip na. Ay, kapilitan nga umay ka. Ay, jak kayat ti kumuyog ka, inteng. Naa! Ay, mabainak. Kanya nga iti ibagak ka ni Apo Mayor. No, sapulin na ka. Ay, kat, agrason ka Ibagam amasakitak. Wano saan? Ibagam nga awanak. Ha? Basta, dinak mapilit asumurot kan ka. Di kayo matsimurot ka ni Kapitan na nabanang. Ay saan? Mabainak nga minitirupak. Ay, Noan niya at aramidag. Tapno maikat ti pekas ko. unmat, nagpikastiro payo. Ay, wen nga rod. Ay, kigayam dayjay anagatang ko apang papudaw. Ay, naimbaglangan ta, diyak pinadas ti nagkasta. Ha? Makadadaal mat gayam ti rupa.
Imbis ko mapumudaw, ngimisit ko na, tuyang. Wen, kasta nga raw. Maasyanak pa yun kin ni Maribanang. Dahita kitimaday, numaminsan. Ay, apo aya. Nakakatkatawa aya day takot saan mo. Ay, di pa'y din kasla arabo anabalkot ti ropa na itilupat, no kasta. Ay, mabain ka nung nga rod makita dating imisit arupa na. Napuuran nga rudin at ropa na no kasta. Kaslakastan? Iso asi katuyang, makuntinto ka iti kulay day takudil mau. Kait, kuntinto akmat kait. Masapul pa'y laya nga ibagam day ta. Apay meten abinungon mo iti lupot day tarupa, maray. Ay, amuyo lang aro dan tinapasama kiti rupak. Damagan nyo pa'y laeng. Day talaeng matam ti agparparang. Ay, itad mo na tigat-gatangag. Taagawid ako, no? Marikwanang. Day mo pa'y lang amin ikatan day tabungon tarupam. Anya? Karkaro laeng amapansin da ka dagiti masabat mo no kasta ka. Ay, nagadupay lang amin nga arte, Maribanang. Makunam ti kasta tasaan asika tinakapasamakan na tikas itinapasamak kanya. Sabagay Ay na, katkatawaan da kung dagiti ko kumarik, inteng. Nagkunang amin arumwat ka. Sakit. Ay, apo, nakasupot day tarupam. Buisit talaga ti kastoy. Noapay mat ngamin. Basul mo kunak manin. Nagkunang amin na. Ay, tulungan nakman kit di inteng. Ay. Saan aday tamang sidsidir kanyak akanayon ti araramidam. Saksak tamlaing tiriknak inteng. Sige. Ikagdanag. Tulungan ka iti day ta parikot maaw. Agyamanak, inteng. Tungan, nangayab-gayam ni Kapitan iti pribado a dermatologist. Wen, iso dyan mapmapandita balay dia. Nasaya at mo't tapno maisim pati nadadaal akudil ni Maribanang. Ay, unharod. Ay, naimbagkit di ata jakmat pinadpadas di ata. Ay na, rumbang laeng ngamin amapnag ka iti langam. Imbag ta ada mo ni Kapitan nga dermatologist. Una, rumbang laeng atulungan na ni Maribanang. Ngarod Tapno saan ket akas jay asupsuputan na itan tirupa ken ulo na. No kasta arumwar amapan iti papanan na. Alangan mat nga ikuyog ni Kapitan ni Nanabuena. No, kasjay nga adadar ayan na. Kumusta day tarupam pa na? Ay, nasaya at meten inteng. Ay, makita ket inot ama ikat dagiti pekas. Ay, una niya. Ay, talaga analaing ti amok a dermatologist. Ay na, agyamanak inteng. Siguro. Manulaangan ayo umay na ti dermatologist dito'y balay kahit maikat day tapikas mo. Ay, sapay ko mga rod, inteng. Talaga magagara na koon. Basta surutom lang tanti imbalakad dakin kanya. Wen, inteng. O sige, paribadong, marituyang, panawan kayo pay. Ay sige, Maribanang. Ni ka di Maribanang ngagpay so dayay, tuyang. Katuan mo. Nay, mayat matendero pa na. Makinis ita nakitaan. Saanan akas idi abungbungunin na tirupa na. Himala. Swerte ni Maribanang. Tanaagasan diyang imisit arupa na. Kaya't mo asawan pinagasan na. Kahit anya pa'y ngay no di kasta. Ay, sa bali man nga rodin ang agastos da ita, tuyang. Naku na moon ba daong?
Awanin. Nakisayanan ti honorarium ko gapo iti kalukuan banag. Ay, anusan na ka di, inteng. Nagkurang mo't ngamin ti kwartak. Kasano? Nagninam gayam ti bayad day di a dermatologist. Ay, sana balay. Masukatan tumatlaan ti kwartam, inteng. Sabagay tinaskan kat maisubli ti kinakinis day tarupan. Ay na, agyamanak, inteng. Itatamayatan tarupan. Ay, pang-aasim. Tasaan ati ila ipulpulagid mo manin? Ay, wen. Talaga asaanan. Nadidigra akon, inteng. Ay nanabanang, saan adakes tiyang papintas? Nulakit di saan makadadaal iti salunat mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Yan iti direksyon. Virgie Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Pengay. Tumanaul metten dagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin. Asin mo nga iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso ken manok kas kada pusa da. Ken adan sapay rabbit da. Na! Papapananda marito ya, ken pari ba daw? Jak amo Di na mo't imbaga no sa dino ti papananda. Mas dawak. Pasaray awan da metten dita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanon dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Maladaw sa mo ti pinanganda dito. Urayin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo na nagkapi itay. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa tay tumangan. Kasta ka day. Ala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang a barangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan ijay. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa'y kidinakit. Sa tanto agawitan. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sana bali. Tadamon ni parinting ijay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Mais, Win, may sa kilo? 35 laeng, Kapitan. Apay ngay, takas lang na pudot ti ulom. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Saan ang mangisagana iti kanan ti tarakenda? Anya? Sakit ti parigaten da na mapanaglutaw kung mangpakan iti tarakenda manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibunda a Martinez? Nagadon ti tarakenda. Tidakis na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda? Ay aganos ka, Kapitan. Tas ikama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyamanak. Nakasangpet tamat laengan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na.
Nabanbanuga ka nangawawit iti may sa asa ako akarne. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Pero mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubam, tamnusan na mabangles. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iti balay da parinteng. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay, irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ken dito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti maes, akanin ti manok yaw, tana ibus. Kasta ka di paray. Ay, gayam. Di mo adadakkel a review paray. Ada? Apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Ha? Amangan nga min nung babangles kay. Sige Hagyaman nagpari Nagadumo daytan paray. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagadua karni tinyig ni tatabadong ditawi ang kail. Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ada pa'y karniti manok kan baka. Kan luwang. Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kuna nabit asukatan nating gatan ko iti kaninti manok da. Bawasan nyo kit iti karnay, tapno adda pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan da ita akarni. Paray, umay ko man alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilaw may iti bukbukal. Naimas kita si dain ti kukod paray. Mabitla Atoy. Agyaman nagpari Sige, inakon paray. Di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti maes akin nanti manok maw. Babalin abayadam. Ay. Basol mo paray. Tagimatang ka. Na. Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day ta mais. Narigat nga rod ti kasta inteng. Inton maminsan, di mon ulitan. 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pakanan ti oraan niya di taading wunda. Di ko namkit day. Awan konsensya da. Di kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid sidain da. Di dapay agpadigaw. Na, kunakman, no saan mo pagtatakkunan ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti amom nga agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mat ana ibos ti karni nga abastuyo Ay, saan pa'y magkidi paray? Day tala ti paglaigan niyaw. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano at dati amom paray. Tapno saan kami pa nga umadayo kinituya. Na. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo ka di pa'y langa pa kanin paray. Na. Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day tala ti umay mo ibaga? Ay, kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unag ti rifyaw. Ewan, tadi pa'y iso asali iti unag ti rif may. Alam amin, di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari ba dong kan marituyang ijebalayda? Ay naibus siguro na, tae karni nga inalala da. So arimwarda manan. Una, kasta talaga. Dagiti tarakan da. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, ingka pakanin no kayat mo. Nauma akong. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay ngay. Madimot ti buksit ko iti panagriknak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti tiyang kaw. Ay, sus,
Sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga nusaan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod mo tikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, dinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon ba daw? Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko. Angam saanan, tainak pa'y agluto itikanan dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pa'y simbang pat. Saan pa'y nga rod, mare? No adda pa'y sabali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro Kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, billit, kaskada, nyapay atarakan damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nayan da ka badong kan marituyang. Panagkunak, sandan nga agtrab-trabahaw. Taday tala makidayday at aramidin da nga agasawa. Nakunamon, Kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwarog. Mabalin ka ding may nakamisukunan kanina na matuyang di tayo. Di ta ka din nakidayaan niya, tataba daw. Wine. Sige. Agyaman na Kwarog Tanay na. Madentiririg namin di tayo. Apay ngay. Ay basta umay ka di tuyang. Sige, tataba daw. Urayin dak di ta. Nagsakitin di tiyang ko Hanya day tuyang ngay. Anya ka di ti mapaspasama ka da kaya tataba daw. Ay, oray siya, Kwarog. Talaga amaday. Ay, madiday tuyang. Ay, aguray ka pa'y Kwarog. Isardeng mo mampailang tagpataray. Ay, tabumabak. Ay, yung manusan na talaga. Ay, Papanan nyo ka day. Hagdaan mo masiyar. Ay, awan siyar di tawi. at dayak na'y katurturudan di tawi. Lumugan kayo latan. Mapantayo di paradaan. At siyar ijay. Adda pa panakinton malam, iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pa'y. Awan da pa'y nga rod. Ay, nagbayag dan. Muda nga datarakan da, mabayag da. Ha? Ay, basta, mapan mo pa ka ng dagiti tarakan da, takaasi damat no awan timang pakan. Ay, sige, mapanak. Nasayaat. Agan anus ta. Kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Wan kunak. Ngamjak mapan. Ay, agyaman na Kwarog. Ay. Awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may Kwarog. Hinapudno na. Madipay lang ti tiyan ko, Kwarog. O di itulod kayo ni Jabalay niyaw. Wanaw, iji ospital. Ay, itulod na kami pa lang balay. Unmut tagsukat kami pa'y nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mo mutlat pinakandag iti tarakanda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakanda pari badong. Makauma dagita at tarakan da. Ay, sa nabali ko ma. Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Hangam saan mat, kanayon mo din. Ay, kasanungay no sumangpet da. Kat makita da asaan mo apinakpakan dagiti tarakanda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakan da. Makapasurun. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Naa. Nay,
Simangpot kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga maingkin ni Kwaraw. Mapan kami ko maiti ospital, maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko maiti ka ng dagiti dingwen niyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tadda kami matan kin ni Badawng. Da kaming ti makaamong agluto iti kanunda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos matan, maray. Awan matan ti kasano marik na may. Nasayaat nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruda. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga men adumayaw kun agsida iti karnay. No adda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaen. Nga raw. Hey. Timaday, uray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay ang damutin, nagiti tarakan da. Sakpay ti aramidin da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta, maray? Mabalinto, may. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakan yaw. Apay adamanen padaya, anadamag yaw. Kat mapan kayo manan. Ay, saan, paray? Kinapudno na. Imayak. Umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanang. Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak, paray. Na. Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. Na. Atoy, ti may sakadag iti tarakan mi amanok, paray. Ha? Itod cooking ka, paray. Na. Nalukmag day ta, paray. Adaking ka no, parcham, wano tarakanan. Agyaman akparay. Kaya't ka di asawan day ta, paray, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam kukun ka, paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Sus, awan mo tanti sakit tinakam kukun ka. Manok lagayam ti agas na. Tiagaruban, nasken nga tinulong. Nga, madimat ngamin ti aramid yo, tatabadong ken nanatoyang. Ta, aglablabas kayo. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.